अहानबदा मरोइब पाव लोक सभा इलेक्शन इंग लिसिंग अनि कुनमरी फेस तरे थोकना पांगथोकलगनि हाइना राजीव कुमार न लाउथोकरे पोलिंग स्टेशन लिसिंग अमगा सुपना यांखै निपान चेक्सिनिंगाई ओइ हाइना मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ना फोंदोखरे अमदी सिक्योरिटी फोर्स ना चिंग अमसुंग तमदा थीब हुंबगी थबक चथबदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट तगे खुलाई कया फगत पंगमखरे खुरमजरी ममी टीवी न्यूज मिडेंग ताबिरी बसिंगबु लाइखुराम थोइथोइ चनु न तरामना ओक्चरी पाउ संदोकना पिजरी तरानिपान सुबा लोकसभा इलेक्शन अप्रैल 18 दगी हौदुना जून की तारीख अमा फाउबा फेस तरेट लक तंकक नाइन पांगथोकलगनी अमसुंग हाइदोकपना जून 4 दा हाइदोकलगनी हाइना ngasi इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गे राजीव कुमार न लाउथोकरे मणिपुर की ओइना फेस अनि थोकना लोकसभा इलेक्शन पांगथोकनी अहानबा अमदी अनिसुबा लोकसभा इलेक्शन अप्रैल की 18 अमदी 23 पांगथोकलगनी लोकसभा इलेक्शन लाउथोखिबगा इरोइनना खुदक्तगी लेबाक पुंबा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चटनाबा हौख्रे हाइरी लोकसभा इलेक्शन इंग्लिशिंग अनि कुनमरी असिदा पुन्ना वोटर क्रोर 43 ना वोट थादगनी हाइरिबा वोटर असिगी मनुंगदा पुन्ना वोटर 93 ना नुपी वोटर नि हाइनसु फोंदोखी पोलिंग स्टेशन लिसिंग अमगा सुपना यांखै निपान चेक्सिनिंगाई ओइ हाइना मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर न फोंदोखरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना लोकसभा मिखल गे मतम लाउथोखिबगा मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रदीप कुमार जहाना मणिपुर की ओइना लोकसभा मिखल गे पोलिंग स्टेशन पुन्ना लिसिंग अनिगा चमापन यांखै मंगा लेबगी मनुंगदा पोलिंग स्टेशन लिसिंग अमगा सुपना यांखै निपान दी सिक्योरिटी के अकनबा सेक्शन थौरांग लौखतपा मथौ ताई हाइना फोंदोखरे लोकसभा की मिखल ग मरी लेना पांगथोकपा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा महाकना मणिपुर की ओइना अप्रैल 18 दा अहानबा फेस की ओइना पांगथोकपा मिखलदा असेंबली सेगमेंट 93 ना वोट थादगनी अमसुंग अनिसुबा फेस ओइना अप्रैल 23 दा असेंबली सेगमेंट 13 दा मिखल पांगथोकलगनी लोकसभा मिखल असिदा मिरेप ओइगदबसिंग लाखलिबा मार्च की 23 फाउबगी मनुंगदा नॉमिनेशन फाइल तौबा मणिपुर की ओइना अपुनबा वोटर मसिंग लाख कुन लिसिंग कुन मापन ग सुपना कुन हुमदोइनी मसिगी मनुंगदा नुपी वोटर लाख 10 लिसिंग 93 का चमापन कुन मापन नुपा वोटर न लाख 5 लिसिंग मरीफू का चनिपान यांखै मंगा अमसुंग ट्रांसजेंडर वोटर न चनी ग 38 नि हाइरी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी थादोरक पचरोल अमदा हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मफम खरा द खोंजंगना चिंगबा थौदो खरा थोखरबसु मणिपुर मपुंग ओइना सिक्योरिटी फोर्स ना लाक्सिंदुना थंबा ngamki सिक्योरिटी फोर्स ना चिंग अमसुंग तमदा थीबा हुंबगी थबक चथाबदा US मेट M4 assault rifle अमा लोकल मेट improvised projectile launcher अमा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट तगे फागत पंगम ले हाइरी नेशनल हाईवे नंबर 37 अमदी नेशनल हाईवे नंबर 2 दा लमदम असिगे तंगाई फदबा नोंगमदे चंगदबा याद्रबा पोलम पुबा गाड़ी चामगा 95 अमसुंग चनीगा 63 हाइरिबा लंबी असिदा अपनबा यावदना पुसिलखि मखा ताना पोचै पुसिलखनबा खुदोंग थिनिंगाई ओइबा मफम कयादसु सिक्योरिटी फोर्स ना अकनबा सेक्शन थौरांग लौखतखि मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट पुमनमक्ता पामदबा थौदोक थोक्तनबकिदमक पुन्ना चेक पॉइंट चामगा 53 ता अचतवोंगसिंग चेक तौबदा चिंगनबा चिंग अमसुंग तमदा पुन्ना मियोय चनीगा 64 फागतुना वाहंग पाहंग चथकी हाइरे मियामना सेमजिन साजिनबा वीडियो अमदी अरानबा पाउदा थाजबिगनु अमसुंग अचुंबा सेंगबा ई पाउ खंबिनिंगलबसु मोबाइल नंबर 9233522822 दा कॉल तौबिरक्तुना खंबिरबा यागनी लोइनना लाखिबा खुछु खुलाई सिंगसु अथुबा मतमदा मनाक नकपा पुलिस स्टेशन नत्रगा लेंगा की सिक्योरिटी मियोय सिंग द सिनबियो हाइनसु मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी थादोरक पचरोल अमदा हाइरी मिजोराम दा लाख 13 की ड्रग्स का कोनना मियोय अमा असम राइफल्स न फारे हाइरी असम राइफल्स न थादोरक पचरोल अमदा थासी की 13 दा मिजोराम की चंपाई डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा जोखाव थर्मल बुक जंक्शन दा लाख 13 रोंगी हीरोइन नंबर 4 ग्राम 19 का कोनना साइमिंग लियाना साइलो कोबा मियोय अमा असम राइफल्स न फारे हाइरी
Kokomigi spokesperson Khuraizam Athobana UN Human Rights Council da Manipur gi oiba warol kaya thamkhre. Kokomi office ta pangthokpa paugi mifam amada spokesperson Khuraizam Athobana thamkiba warol sing adudi miyam da sugaina thamki warol sing adudi North East ta hauzik ekhoi mioi bagi human rights asi chauna khongoina ba mami tarakli. Maruoina ekhoi Manipur da hena thokli haina thamki socially economically pumnamakta North East state sing da maruoina Manipur da human rights khongaunari ba mayam asidagi crisis mayam ama thokhalakli ba fibam asi ngakthokpina ba paudam thamki doinana tongan ba mafum kaya dagi changselakpada illegal immigrants singna Manipur da khunda salakli ba amadi border cross tawsilaktuna drugs trading tawrakpa amadi terrorist activities yamna hengalakpa mayam asina maramoiraga hauzik ekhoi tangdu leita daba lamdam ama oihalle haina su thamki su thamnariba loop sing asigi matang da su yengsin bina ba haiki Manipur da NRC chatna hanba amadi poppy plantation thugai ba haibasi maitei kanglup khaktagi natte Manipur da lairiba indigenous people khuding makki yaifab nabani haiki Northeast ta hojiki phoi human rights ki yamna phoi human khawang no phoi chaung mayong no phoi human mo phoi tuna lei haina mana pukhale du muthangda Manipur particularly Manipur re hen serious oina maina phoi human rights khawang no habdu United Nations da thamki ani siba point da khawang no human rights si phoi ki khuding mak tai tare political na economy da social and culture da khuding mak ta phoi khawang no human se phoi da Manipur da amri Northeast ya serious chat amo oina phoi region asida tawri masi ngakthokpinaba abi pongdum thamki Sub Inspector Okram Zatin Singh na Manipur University Kanchipur Imphal dagi Physical Education and Sports Science da Doctor of Philosophy PhD fanglakpabu ngasi Thoubal District Table Tennis Association amadi Thoubal District Veteran Table Tennis Association adina achamba khudol sing tamduna pukning thaugatkre Thoubal District Table Tennis Association TDTTA amadi Thoubal District Veteran Table Tennis Association TDVTTA gi life member amadi Manipur Police ki Senior Superintendent of Police Thoubal gi RO oina thau supuriba Mr. Kamani Mahak Thoubal Okram Mamam Lekai dagi Okram Tomba Singh amadi Okram Ongbi Manilaima Debi gi machani pani Thoubal Wang matabada leiba TDTTA gi indoor hall da pangthokiba SI Zotin bu okpagi thoram aduda TDTTA gi Vice President K Michael TDVTTA gi former President L Mohindro amadi SAI gi retired coach O Chawbana athoiba mithung sing oina sarukya khi panbayai SI Okram Jotin na mahaki comparative status of physical education and sports facilities between government and private schools of Manipur hariba thesis asi haukiba chahi asige January 8 da Doctor of Philosophy PhD gi degree asi fanglakibani Mamang chahige November thada India lenga ke ceasefire deal tawna kiba Manipur gi yawolup pambaina lujingba UNLF ki army chief yauna cadre ahum India gi security agency ama oiriba NIA na fajin kibabu yaningde haiduna typo club amadi top jingtha mathak laikai maira paibi anina khuchamna duna miyam gi oiba rally ama chatkhre Fit Malem Saibatem Makada ngasi Town Baptist Church Kumzi gi Pastor Jesus Taimeibu Rongmai Baptist Church Council RBCC gi Makada Ref Jonathan Gangmai President RBCC na Thauram adugi Minister oina preordination lokre Thauram aduda Pastor Jesus na thagat wahi phongdokki bagaloina na mayam gi mafumda haraw phongdokre Pastor Jesus Thamai asi Christian lining gi hiramda degree leiraba amadi Christian ministry da pokning changna thabak tawba amadi experience leiraba misak amani Thauram aduda Longmai area churches fellowship ke pastors amadi Christian lining gi maruoi ba mioi kaya susarukya ki makhatana mathak thongba reverend amadi pastor mayamna mahakpu blessing prayer loba amadi Christian lining gi holy communism su loki 33 Assam Rifles na sinduna Lilong Assam Rifles Camp ta Veterans Day lisingani kun mari pangthokadori haidi
Assam Rifles ASM Veterans Day Lagliba Mars Kunhumdoida Thawal District ke Company Operating Base Lilong of Kaital Manbi Battalion da Pangthok Lagani Hairi Thoram Asida Tongan ba Government Department Singi Oiba Medical Amadi Dental Checkup Singi Stall Su Hangadauri Thoram Asi Assam Rifles Veteran Day gi damak Shinbani Amadi Veer Nari Singbu Pukning Thogat Nabani Lakadoriba Yaksang Kumhaida, Lining Laishanga Mari Lainaba Thoram Kaktamak Pangtok Piu Haina, Friends in Need Society finds Hairoki Secretary General and Sanatom Bamaitai Nathador Pacheral Amada Fongdorakli. How Kibachahi may ahum dagi Hauduna, Manipur da, Chin Kuki terrorist singna, Manipurgi upon bagi Saktam Singna Raktuna, Amadi, Maitai Furuki Matakta, Landaraktuna, More, Churchanpur, Amadi, Atay Jinghong Chinga, Periphery da, Kundaba Maitai Kulkaya Tumna Mai Taduna, Amadi, Talakiba Kaya Amana. Mihatin hatok bikiba amasung nupi oibi kaya amana ikai khumna ba manghan bikiba galoinena lan asida mapuroi ba kaina khibagi macha kaina khibagi awaba chaithenga sisu koktri asigumba leibak asigi hojik oiriba tangdo leita daba mikap mirau kholna thalaba matam asida kumhai harau pangthoktuna nungai thokpagi matam oidri maram aduna lakadawriba kumsi chahige yaksang kumhai asida lining laishon ga mari leinaba Taudaya Draba Thoram Kaktamak Pangthok Pinaba, Hairoki Miamna, Fine Sairoki Maikaidagi, Apple Taurakli. Awang Bataki Mahiloishang Ama, Purak Nabaki, Wakalonda, Ngasi Marski Chaychat Tarataret, Yaifaraba Nomizing Numit Asida, Loop Asigi Mayailoishang Kwakaito Tonazum Lekai de Leba Mafumda, English Ingani Kun Mari Kun Manga Academic Section Gi Oina, MSFGM University, Committee Reform Tauduna, Nauna Taupuga Singkale Haina, MSFK Organization Secretary, Kaidem Rabi Kanta, Kangan Bana, Tadorak Pacherol Amada Fongdorakli. Manipur Amadi, Malem de Ladiba, Manipuri Mahairoi Singi upon Balup Ama Oidiba, Manipuri Students Federations, MSF na, Chahili Sang Sitna Chathaduna Lakpa, Aikoi Larik Nintina Tamsi, Hariba Academic Campaign, Asigi Makada, Mafam Kudinda, Lup Asigi District Committee, Branch, Amadi, Unit Sangduna Lakli. Ngasi Nauna Kalaba, MSFGM University, 2024-25, Academic Section Gi, Taupugadaba Sing Aduti, Hanglim Sanayay Mana, Convener. Victor Oinam, Kangzam Jessica Devi Amadi, Ibetombi Thokchumna, Co-Convener Amadi, Laimuzam Samlanna, General Secretary Oina Khankre Haina, Jerolasina Makatarakli. National Health Mission Gi Makhada, Non-Communicable Disease NCD Cell District Health Society, Taubal na Sinduna, Ngasi Nongpok Sekmai Gi Primary Health Center da World Heart Day 2024 amasung World Bicycle Day Gi Palan Thoram Pangthokre. Use Hurt, No Hurt Amadi, Riding Together for a Sustainable Future Haiba Hiram Singh da Pangthokiba, Thoram Aduda, Chief Medical Officer, CMO Thobal Dr. Y. Nokulna, Athoiba Mitung, NCD Cell Thobalgi District Nodal Officer, Dr. M. Bikramna, Thoram Mapu, District Health Society Thobalgi District Program Manager, CH Basanta Amasung, PHC Nongpok Sekmaigi MO In Charge, Dr. Y. Jotinna, Akanaba Mitung Lensin Oina Sarukya Ki, Ngasigi Thoram Aduda, Sarukya Riba Singi Cycle Rally Amasu, CMO Thobal Dr. Y. Nokulna, PHC Nongpok Sekmaigi Campus Tagi, Lam Thaduna, Nongpok Sekmai Sikhong Kaithelgi, Akoibada Taururaga, Lam Thafamda Amuk Hanna Tunglaki. Thoram nga mari leinana heart protection na amadi nungsina thamna na ba pandamda tongan ba miyoy singda lemna LFT, KFT, lipid profile, RBS, HTN, ECG, pulse rate, oxygen level, temperature, heart ki screening test yauna atay health check kaya amasu pangthokki. Athoy ba mithung ge warol piraduna CMO Thobal Dr. Y. Nokul na haikibada ngasidi sana khutna ba chen ba chong ba sing yausilaktaba chaba thakpa charoi da ba chinja chasinbana ayambo oirakpana heart ki anaba asi masing yam khadakle kok tagina khong fawba asigi blood circulation asi heart asi na piribani maramaduna aikhoina heart pu nungsina thamsi matam chana check tausi haiki. Aroibada Maroiba Pau.
Lok Sabha election English ingani kun mari face tare thokna pangthok lagani haina Rajiv Kumar na lauthokre. Polling station listing amaga supna yangkai ni pan section ningai oi haina Manipur gi Chief Electoral Officer na fongdokre. Amadi Security Force na cheng amasung tamda thibu humba gi thabak chethabada Kangpokpi district tagi khulai kaya fagat pangamkhre. Hauziki oina Mami TV na sandok chaba Manipuri Paulo Sinjare meeting tabiri bisingbo amuka hana khuramjari.